kaaf ɓayno himo anndi no gasa ɓe jokkay mo ko ɗum woni tanakkaba qawsahu o ƴetti honno wiyete laañal ngal ɓuyi annda ko wiyete laañal o ƴetti ngal o wakki laañal ko leggal kelɗungal tuuɗete waɗire ni arc ƴette garli ɗi taƴata few waɗe gila ka hoore leggal ngal ɗo e hoore leggal ngal ɗo joni noon mono faala fampade ko ƴettu ndagawal ngal o waɗa ka hakkunde leggal ka garlol ngol woni ɗon o wallina e hoore leggal ngal ɗon o huula noon o pooɗa haa ka doole makko ɗen hatti ɗon o accita no doole makko ɗen tiiɗiri wo ko noon ngal mutoroyta no woodi woɓɓe no gasal ngal yaha métre nogay no woodi woɓɓe ngal yaha métre capanɗe e woodi woɓɓe haɗa mutoyta ko fota no woodi woɓɓe ɓe woopay no woodi woɓɓe ɓe woopata kanko Amr ibn Rabi hari mo annda o woopata few o ƴetti ndagawal ngal o wakki ɗum on laañal ngal ndagaje fiɗirɗe ɗen ɗon ɗe waɗete nder sasa on tigi haɓɓaɗe ɗon o lukkito sasa on woɓɓe no wawi rondade 10 woɓɓe no wawi rondade ko ɓuri ɗum no on tigi kelɗiɗi wo ko noon ndagaje makko ɗen juutiri ko noon kadi ɗe ɗuuɗiri o watki laañal ngal o ƴetti ndagaje ɗen o ƴewni Zeynabu e hoore hawdaj ko wiyete hawdaj ɓe fempayno lekkoy hawrukoy mbele ka neɗɗo jooɗoto ɓe waɗa bagi e mum dow e ley ɓe waɗa leggal lesal ngal ley ɓe fawa wono suddare ma kasa mum ɓe ara ɓe haɓɓa e hoore ngeloba mban si ɓe haɓɓi ngeloba mban ka reedu mabba ley ga yeeso e ɓaawa e ka hakkunde on tuma ngeloba mban waalo siko sonnajo o ara o ƴawa ha o gayna o naata ka nder ɗumahum ɗon no wayi o togo hum e no wayi misal no mi wolita noon wono boobo penuɓe ɓen ko waɗante kon fi lekki sonsoli fi waɗa sonsoliji ɗin hewtuɓe e misal ko wona noon kono haɗa ko ber makko ba yaaja panni kono no toowi ka on tigi jooɗoto so jooɗike ɗon ha gayni noon on tuma noon ɓe tappa ngeloma mamba immo rewɓe ɓen hari toujours no waɗana ɗowɗi ko ɗum innata hawdage joni noon o joƴƴinimo ko hawdage o immini ngeloma man ɓe fokkiti yahugol o yaltinirimo ñalorma o yaltinirimo makka ñalorma e kene Quraysh o fof no suti jama on sonki ñaaɗi ɓe immi ɓe yehi ɓe ari ɗum ɗo gasata ɗo o wawata wadde ɗum ɗo gasata ko ni ene sonka on tuma pehe maɓɓe ɗen fotti yoɓe jokkutumo ɓayde ɓe jokkitimo ɓe hewtitiɓe hari hay ɓe muutoyaki ɓe ɗeñƴini Zeynabu geɗal jonulaɗon sallllahu alih wa sallam ɓe hulɓinimo o huuli ɓayde o haynike ɓeno ara ɓe o sikki ɓe waɗemo ni o ɗeñƴi konko ɗeñƴi noon ɓe wino o harimo ko sowiɗo o bonnuno reedu makko ɗum e riwayaji goo inda dhalika watara amrun qawsahu ɓayde ɗum waɗi ɓe hewtitiki ɓe hay tonin to o sorti ndagaji ɗen o addi laañal ngal o wallini ɓayro o wallini wa nathara kinanatahu bayna yaday wa qala wallahi la yadnu rajulu minna illa wada'tu sahman fi nahri o inni woniri Allah gorko hay goto ɓadata ko Zeynab si wona hara honno wendelan o tufi ɓernde makko nen ndagawal makko o tufiremo ndagawal makko ngal wa kana ramiyan la yuhti'u lahu sahm hari mo andira o wopata few attiɗo mo ɓadade ɗo wo mi tufa honno reedu makko ɗum enen ko noon woli tan kanko ɓe wino ɓe tufa honno wendelan ɓernde makko ne mana adiɗo mo hewtude ɗo wo ndagawal ngal honno tufa e ɓernde makko ne dara goto ɓe hewtalimo kono kadi o wata yaade ɓe hunditimo ɓayri woniri noon fa aqbala alayhi abu sufyan ibnu harb
فأقبل عليه أبو سفيان بن حرب وكان قد لحق بالقوم أبو سفيان كودو ونو هوري هيفر بن أنتما وأدي أهوتتيبه وتوي مودون وقال له يا ابن أخي كف عنا نبلك حتى نكلمك فكف عنهم وأيد أبو سفيان هوري جون أدي بين هي walli ni ɗe dagaje ma yewten walli dagaje ma ɗen yewten o wallini dagaje ɗen fa qala innaka lam tusib fima sanada koko waɗɗa ɗo a falju few nanni warrete a waɗali ɗo ko hani few falaqad kharajta bi zainab alaniyatan ala ru'usi nnas wa uyununa tara وقد عرفت العرب جميعها أمر نكبتنا في بدر وما أصابنا على يدي أبيها محمد وإني أجدت أو أكني جمع أنفون سوتي أي إني أيالتي نامو نبامو جيت أمن إن سوتي من فو ليد عرب دين فوب عرب بن كابي هود دي فو إسراجي دين بأندي كهون نون بابن أو واد من بدر wari horeɓe amen nangi woɓɓe amen hiɗande kadi ko heɓi men ton e soñdiaji sa waɗi ɗum fa ida harajta bibnatihi alaniyatan kama faalta ramatna alqabailu biljubni wa wasafatna bilhawani waldhul sa ƴettimo ɗo joni a yaltinimo e kene adna o fof andi ko noon o yaltiri ɓe fof ɓe inna ha Quraysh ɓe jaasi honno ko ɗo Muhammadu waɗi makko baɓe maɓɓe ɓiɗɗo makko on immi tumbere ñalawma yaltiɗo hay goto suusale wolde ɓenne hara a hersini men a hollime wonde makko men hayruɓe komin lowɓe farji biha yiltito artirmo ha ka suudu wastabqiha fi bayti zawjiha ayyaman hatta ida tahaddatha annasu bi annana radadnaha fasullaha bayna adhurina sirra oni yiltutumo nattama ha ka suudu o wona ka galle moodi makko ɗon balɗe ha jama o fof wowla e heele ɓe yiltimo enele ɓe yiltimo o wawano yahude jama o fof wola men yiltimo on tuma moltiramo doyi hakkunde amen gundo وألحقها بأبيها فما لنا بحبسها عنه حاجة سأسورتيمو كوني سالو يالتي تقول هو دوي 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 هذا غوتو أندالي سورتيمو دوي حكونا أمين غندو نبا مها وهيوتو بابي ماكو حاجة أمين على إجوغا قول أودو في بماكو نوال إمين كبوني فرضي عمرو بذلك وعاد زينب إلى مكة عمرو إنك سيمي ودا كو ويدون دوكو وكاري فيره go ala wurin dedo so inni o forsay be attaquer mo so inni o attaquer be go fere to dagaje makko de han tuma de lanni on to be soppamo ثم ما لبث أن أخرجها منها ليلا بعد أيام معدودات وأسلمها إلى رسل أبيها يدا بيد كما أوصاه أخوه ayɗo jaɓi ɗum ɗon woni balɗe woni wonaali balɗe ha o ƴettirimo o yaltinirimo jemma o ƴettimo o naɓi ha o hewtini ɓe nulaɗo imminno yo aranmo ɓen heɓe ka sera saare o yehi o ƴettimo o jonni ɓe awa hinomo ɗo ɓe jonni on mo jungo e jungo no koto makko Abul Asi haalirannomo noon ɗon on feƴƴi ɓen noon ƴetti Zeynab naɓi mo haa ɓe hewtino e nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam al-Madina أقام أبو العاص في مكة بعد فراق زوجته زمنا أبو العاص مودي مكة أو وونتي مكة دون بايدو بينغو مكة يهي زمانو حتى إذا كان قبيل الفتح بقليل حتى فتح مكة هاري نلوتي سيدة فتح مكة نلوتي سيدة بدر كا هيتاند ديمره اندر هجران وادي فتح مكة كا هيتاند جيتا تبيره يعني هيتاند جيتا تبيره بمعنى كو ياتا دوبي فايدا جيغو جوي e seeda be wonda
Zainabu no Madina takko nulaaɗo baabe makko kanko Abul Asi himo Makka. حتى إذا كان قبيل الفتح بقليل خرج إلى الشام في تجارة له. أنتما وجدتي كوياتكم وفكتي ياكل شام جل ياكل ويهي شام. فلما قفل راجعا إلى مكة ومعه إيره التي بلغت 100 بعير ورجاله الذين نيفوا على 170 رجلا برزت له سرية من سرايا الرسول صلوات الله وسلامه عليه قريبا من المدينة فأخذت العيرة وأسرت الرجال لكن أبا العاص أفلت منها فلم تظفر به. وإمي أيه شام o soodoyi ko yeeyitete kon o fokkiti artugol Makka himo jogii geloɗi ko yaata 100 rondiɗi e yimɓe soggooɓe ɗi geloɗi ɗo ko yaata yimɓe 150 ɗo. yimɓe jokkooɓe geloɗi ɓen ko yimɓe inneten ko wona yimɓe yaltuɓe fi hare, ɓe jogaaki aalaji hare, ko fi julayagal ɓe jokki. awa hari noon nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe immine toujours bataillon ji ko yalta yaha sera saare Madina nden, ko woni feƴƴude toon kon fof ɓe humpito si ayɓe no fokkiti Madina ɓe dartoɓe hara ɓe wawata hewtude Madina. ɗon andi qissaji buy feƴƴi koɗoli goo ɓe arno ɓe inni ɓe faala ko jannanaɓe alqur'ana ɓe nulaɗo yetti sahabaɓe ko yata 170 naɓi ɓe hendi ɓe fof ɓe hirsi. hande kadi tawi nulaɗo jooɗota ko e ñobbinira juuɗe ha ɓe ara ɓe tawa ɓe Madina ɗon ɓe warira ɓe goto goto ma ɓe yalto ka sera saare wo on noon ko wareteɗo ko sera saare ne fof haray toujours hiɓe immini larme ko yahata jinnoya toon ɗe. o sariya o yehi noon o hawrodiroyi e Abul As ibnu Rabi'i no iwtude Sham kanko ɗi geloɗi 100 e ɓe yimɓe soggoɓe 150 ɗo. ɓeɗo ko larme ina ko jogi aalaji gueɗe, ɓeɗa wona larme ɓe wata haɓude tawi ɓe wata dartade, ɓe jebbili ɓeya ƴetti geloɗi ɗin fof nangi ɓeya fof haɓɓi ɓe. joni geloɗi ɗin jattama soggoɓen jogama. Abul Asi kanko mo jogino feere no suuɗora o dogi o suuɗi few o hooti Makka ɓe nangalimo, kono marchandise makko on e yimɓe makko ɓen fof nangama ɗon ɗo naɓirama Madina. فلما أرخى الليل سدوله استتر أبو العاص بجنح الظلام ودخل المدينة خائفا يترقب ومضى حتى وصل إلى زينب واستجار بها فأجارته. ɓayru ɓe nangi makiti makko on e yimɓe makko ɓe ɗon ɗon naatoyi Madina, kanka ɗo immoyi jemma o yaara jemma o suuɗi ha o naati Madina. naatugol makko Madina hari mo andi ka galle nulaɗo o eti ha o humpodiri e ɓeygo makko Zeinabu ko min Abul Asi ari mi ari si ɓe andi fima ɓe warete accu jeeƴa nalan mi torike ma yani fattanola wastajara biha fa ajaratuhu. o inni mi fattike e ma accu jeeƴa naala mi wona e ley konngol ma. o wi mi jaɓi. ɗum no ko kamɓe ɗiɗo tum ko honno etiri ha o yiide e Zeinabu kanko e nulaɗo ɓe tindali ɗon ɗon o mo ɓe mo andi si goɗɗo maapi ko honno réguilta affaire ji makko ɗin. ولما خرج الرسول صلوات الله وسلامه عليه لصلاة الفجر واستوى قائما في المحراب وكبر للإحرام وكبر الناس بتكبيره
صرخت زينب من صفة النساء وقالت أيها الناس أنا زينب بنت محمد وقد أجرت أبا العاص فأجيروه. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة التفت إلى الناس وقال هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا نعم يا رسول الله. kono Zeynab waɗi o accu ha nulaaɗo sallallah alih w sallam yehi ka juulugol. ɓayde ɓe yehi ka juulugol subaka ɓe hewti ka mihrabu ɗo ɓe habbiri takbiratul ihram, jama o fof habbiri takbiratul ihram ɗon eɓe fuɗɗade janngude haray juuli ɗi no deƴƴi, kala hito waɗuɗo ɗon fof nana hito ngo. ɓenni ko ono yo jama awa komin Zeynabu geɗal jo Muhammad o, Abul Asi ari ɗo o fattike en awa mi tolnimo miɗo tori onon kadi yaɓane lan o wona ɗo. fusu waɗali habbirama fi juulugol. nulaɗo juuli ɓe gayni ɓe salmini ɓe yeƴƴiti ɓe fewti e jama o. ɓeni on nani komi nani kon? hal sami'tum ma sami't? qalu na'am ya rasulullah, min nani. قال والذي نفسي بيده ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعتم وإنه يجير من المسلمين أدناهم. o wi awa mi wonirimo wonki am woni e juuɗe mum on ɗum ko Allah, mi andali hay e fus ko feƴƴi e ɗum ɗo ha mi nani ko nanɗon ɗo. mi andali hay hunde ko feƴƴi e koko waɗi ɗo fof ha mi nani koko nanɗon ɗo. haray noon julɓe ɓen ɓurɗo ɓe fanɗude on si jonni kefeero hoolare, haray fawike julɓe ɓen fof teddingol konngol makko ngol on kefeere ɗon waratake. o jonnimo hoolare, ɓurɗo jasuɗon e julɓe ɓen si jonni goɗɗo hoolare ko yo julɓe ɓen fof jaɓu. ثم انصرف إلى بيته وقال لابنته أنتم نولا سنتي كسود توي بيت ما بيون زينب بما كان أكرمي مثوى أبي العاص واعلمي أنك لا تحلين له. ويني ورنمو أكرامو نياما ودنامو بيجي فم كنا أدقان تاكم أيه أنك دي دوغال على حق نمون كاجول أكو كيفير. ثم دعا رجال السرية التي أخذت العير وأسرت الرجال وقال لهم إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم وقد أخذتم ماله فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له كان ما نحب وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاء عليكم وأنتم به أحق. on tuma nulaaɗo fewti o bataillon yanoɓe nangi ɓen ɓenni onon yo jama nanguɓe ndi jawdi ɗo. o neɗɗo ɗo hiɗon andi ka o wonani lan, ko yaaye o wiyata ɓeygo an Khadija himo jombi ɓiɗɗo an afo debbo on Zeynab, hiɗon andi place makko on e an. on ƴetti jawdi makko ni, si on tawi hino wawi moƴƴade makko jonnitonmo ko o jeyi kon, hade on waɗi ko welata men. si tawi noon haqqille mon ɗen jaɓali ma wonkiji mon ɗen jaɓali ɗum ɗon, awa ɗum ɗo kon ko Allah okkori on ndi jawdi ɗo, ko onon handi e mayri. fa qalu bal naruddu alayhi malahu ya rasulallah. wenne joni tigi tigi on min jonnitemo. falamma jaa li akhdihi qalu lahu, ɓayɗo ari yoɓe jonnutumo yimɓe ɓen wolanimo nulaɗo tawaka, ya abal as innaka fi sharafin min quraish wa anta ibnu ammi rasulillahi wa sihru fa hal laka an tuslim
ونحن ننزل لك عن هذا المال كله وتنعم بما معك من أموال أهل مكة وتبقى معنا في المدينة. فقال بئس ما دعوتموني أن أبدأ ديني الجديد بغدرة. بين أبا الآس pelleti hiɗa andi ka jon dambe e nder Quraysh, hiɗa andi ka ɓiɗɗo bappirawo nulaɗo, ka esirawo nulaɗo, ko haɗi naata silma naata ka dina. Minen men yaafo ndi jawdi komin ƴetti juuɗe makum fof, luttida jawdi ma ndin e jawdi ko joganinoɗa hefreɓe ɓen ko wonta Madina ɗo wonden ɗo ko jawdi hefreɓe jogiɗa, ƴetta fof wontane an wonde Madina ɗo. woni moodi on suɓanikela yomi fuɗɗordina an kon ko ɓuri e jasude, on suɓinilan ko hunde wondude e jasere, mi fuɗɗora dina an kan janfagol goɗɗo, mi watta on jonni taylan mi ala natude ka dina mi natta jawle ɗe ɓe fo dina no laaɗo ɓe jonnitima. مضى أبو العاص بالعير وما عليها إلى مكة فلما بلغها أدى لكل ذي حق حقه. yetti jawde ndin fof o natti ha o hewtoyi Makka, ko jeeyi kon o waɗi feere, ko o jonnorano kon o jonniti kala jonnonoɗo. A innino yomi soodane ɗum ɗo hino mi soodi aran on no ƴetta yaha, an kadi a innino mi soodane ɗum ɗo mi soodi hino ɗo. O jonniti fof ha mo be hetti ko mum. ɓayri ɗum gasi thumma qal ya ma'shara Quraysh hal baqiya li ahadin minkum indi malun lam ya'khudhu. ko onon yo Quraysh no luttani goɗɗo e mo'on ka an ga jawdi ndi o hettali, no luttani goɗɗo e mo'on ka an min jawdi ndi o hettali. qalu la, oye fo hettike. wa jazaka Allahu anna khayran, a jarama, faqad wajadnaka wafiyan karima, min taw modi ka a hunnowo ahdi aade moƴƴo. ɓayde ɓe jaabike mo ɗum. qala ama wa inni qad waffaytu lakum huquqakum fa ana ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah. ɓayni awa ɓayde mi gayni jonnutude on hakkeji monɗin, awa mi seedike Allah ala si wona oɗo Allah goto, mi seedike kadi Muhammadu ko nulaɗo makko. o takki ɗon hon ɗum e konngol. wallahi ma mana'ani min al-islami inda muhammadin fil madinati illa khawfi an tadhunnu anni innama aradtu an akula amwalakum. o wi hakkunde makko e Allah hay hunde haɗanomo natugol ka diina Madina to, o naata ka diina ka saare nulaɗo Madina, hay hunde haɗanomo sina hulgol wata ɓe sikku o faalama ñamude jawle maɓɓe ɗen, fi wata ɓe tañƴino o faalama ñamude jawle maɓɓe ɗen, ko ɗum addi yo silmu, ɗum hanno o silma ton. ko ɗum waɗi be holnaɓe wondema jawle maɓɓe ɗen o ñamataɗe. falamma addaha Allahu ilaykum wa faraktu dhimmati minha aslamtu. inni ɓayde noon Allah newnanilan jawle mon ɗen arti haaɗi hewtiti on, dande anden ɓortike ɗum ɗo, awa joni mi naati ka diina. thumma kharaja hatta qadima ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa akrama wifadatahu wa radda ilayhi zawjatahu wa kana yaqulu anhu haddathani fa sadaqani wa wa'adani fa wafali. ɓayru o silmi, o fokkiti, o yalti Makka, o yehi ha Madina, o tawoy nulaɗo sallallahu alaihi wa sallam. nulaɗo welti ko ari kon, ɓe tolnimo ɓe
welnanimo ɓe jonnitimo ɓeygu makko ɓe jonnitimo ɓeygu makko kala makko ɓen ka fiqa ɓe inni ɓe humano dewgal hakkunde maɓɓe hannde kadi ɓayde oya iwno ɗon ko julɗo ɓe yiiti daali oɗo arti ko julɗo hannde kadi ko feƴƴuno ko feƴƴi e alaka fillitede kala natanoɓe ka diina si ɓe naati ka diina dewgal kingal ngal ko ngal ɗo woni continade alaka humitede dewgal kesal idan ɓayro o hewti o wondi e nder koko ɓe wondi ɗon ha nulaɗo feƴƴini Abul Asi e kanko kadi ɓe wi ko o feƴƴino feendo zamanu Aboubacre ni Siddiq radiallahu anhu yani ɓaawo nulaɗo sallallah alih w sallam ɓeygu makko feƴƴinno adimo ɓeygu makko feƴƴinno adimo e nder gurdam nulaɗo on sallallah si a yiltitike ka darsu ga no woodi piiji ɗi bani adama en kafi ɗum ɗon koko tagudi ɓe kafi ko wiyete comme fitra ɗum ɗon wona diina addi wona sariyaji winda waɗa yo jama on hutor wono koko wiyeten ni yurmede e jogagol jikke e mokoba yaagal e teddungal o nanndi sifa ɗi piijiɗo ɗiɗo ko fitra ko wona noon kadi ko wiyeten dugla yaagal janfa angal hollugol hoore mum waɗugol hoore mum mokoba sifa ɗiɗo kadi ko fitra ɗa koko moƴƴi kon ɗa koko boni kon joni noon arabu ɓen hari ɓe jogino piiji ko wiyete ka fitra piiji moƴƴi gila law ado l'islam on arde ɗin ɗon piiji fof ɓayde islam on ari tawduɓe e mum islam on semmini tawi ɓe yaada e mum te mettanaɓe fi a yiyay ɗo neɗɗo adi o wonde julɗo haɗi himo nunɗi himo hoola o hunnay ahdi adi o wonde julɗo ɓayde noon o naati ka diina kan semmini ɗum ɗon e makko o ɓurti kono harino e makko kanko wano oɗo ni nulaɗo sallallah alih sallam e maaki o wolanilan konngol o gonginingol o fodilan o hunni o nangama Madina o addama nulaɗo inni sa hewditoye artiranalam ɓiɗɗo an o o wi ɗum ɗon e yeeso maɓɓe ɓayɗo o hooti nulaɗo laamaki makka on saa'i ɗon ko heeferɓe ɓen laami makka nulaɗo laamaki saare nden hay fus nulaɗo hay hunde ala ko dooliramo fi yo hunnu ndin ahadi ɗon ko ndimankako makko ngun e moƴƴere makko nde o inni ɓayru mi fodi mi hunnay ɗum waɗi o ƴetti ɓeygu no e ɓiɗɗo nulaɗo on ɓeygu makko o nattimo ha o hewtoyi Madina joni ɗo har yimɓe ɓen no huwondirde e hoore e nde hoolare ɗo e hoore ɗum ɗo hari mo ɓe no ƴettude jawdi mum jonna mo hooli yo yahu njuloyo yahu naɓora nan ɗo sodanaralan ma naɓu ɗum ɗo yeeyitanalan sa yeeyti a hetti mbuɗɗi sodanan hunde kaari addanaralan no wadde adol islam hiɓe huwondirde hoore ɗum ɗon hiɓe nunɗude hoore ɗum ɗon hiɓe gollidirde hoore ɗum ɗon laaɓotiral haɗo diina kan arde yono si diina kan ari haɗa ko sembingol ɗum ɗo diina kan waɗata diina kan ittata ko ɓuri noon mapinde joni ko tawde yimɓe diina kamɓe joni ɓe waɗata ko ɓe alano diina ɓen waɗayno kon siko nogay o yeeyiti o inna ko nogay mi yeeyiti ado diina kan arde haɗa on l'islam ala few hari ɗum no woodi ha hande ɗum no woodi
ha hande ɗum no woodi yimɓe heeferɓe si ɓe wolanima goɗɗum ko ɗum son haldi ko ɗum ɗo wona diina kan janniɓe ɗum ɗo ko fitra moɓe marno on on fitra o bonali ha joni joni no neediji goo ari sembini on fitra ɗon tawi ɓe jokki ɗum ɗon ɗon o yii ɗum ɗon kadi nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam on yii hakkunde maɓɓe e oɗo ihin ko isra o kono o jaɓali naatoy ka diina kadi nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam tawno haɗa ka diina ko doole naatirteno ɓe inneno ɓe naata ka diina kono ɓe jaɓali forsude mo few ɓe jaɓali forsude mo o naataali ɓe yewtima ko yewtete kon o jaɓali kamɓe ɓe seenike madina fii wondema kala ɓe seenike madina ɓiɗɗo maɓɓe on ko julɗo ɓe yiɗaali lancugol dewgal ngal fii tum ɓayre oya jaɓanaali ɓe wakkili yarlaade yo ɓiɗɗo maɓɓe on luttu makka ɗon e ley koyɗe keefeere on ko o julɗo on tuma hari ayaji sendinirɗe hakkude rewɓe ɓen e modime maɓɓe heeferɓe ɓe jippaaki nulaaɗo muññi nden sattende ɗon kono mo ɓeeno anndi accugol ɓiɗɗo mum reedu sonnaajo hakkunde ayɓe mum koko satti kono nulaaɗo muññi ɗon sabu piiji ɗiɗi go'o modibbo o ɓiɗɗo maɓɓe ɗo hiɓe hoolimo ɓe innaali goɗɗo waɗata ɓiɗɗo maɓɓe on goɗɗum ka saare kono ɓe tanƴinaaki sabu martaba modi makko on waɗe haara goɗɗo susatamo memude ka saare hiɓe hooli wondema o ɓiɗɗo maɓɓe ɗo ka nder galle himo ɓuttini modi makko no ɓuttinanimo few tawde kadi aya jippaaki sendinirɗoɓe taw nulaaɗo muññi ɗum ɗon hiɓe madina ɓiɗɗo maɓɓe debbo on no e ley keefeero makka ɓe muññi ɗum ɗon non kadi koye maandito ɗum ɓayru noon hewti nokku goo tawi hannde kadi nulaaɗo kamɓe tum ɓe waata fewjude ɓe kafidi e julɓe ɓen hannde kadi tawi ɓe ɓe yiltito ɓe fewta e julɓe ɓen ko julɓe ɓe wi o kono ɓayru zeynabu ari addi mbuuɗi tawi koɗol ngol yumma makko okkunomo ngol no e majji fiyo moodi makko hetto nulaaɗo inni si tawi on daari on tawi hiɗo waawi jonnutude zeynabu ndi ɓuuri ɗi o arti akkitanomo moodi makko hara ɗo waawi wadde ɓe inni min waɗay hara ɓernde amen no ɓutti nulaaɗo min waɗay ɓe jonniti mbuuɗi ɗin ɓe acciti modibbo on ɗo nulaaɗo sallallah alih sallam ndaare ibada ɓe maaki kon inna zaynaba ba'athat bi hada almali liftidaa bil asi fa in ra'aytum an tutliqu laha asiraha wa taruddu alayha malaha faf'al andi ɓe waɗali yamirore ɓe yamirali mana ɓe hollu faale kono ɓe yamirali si tawi hiɗo wawi wadde hunde kaari hare no moƴƴi hare no welalan no ɓuttinalan ɓernde andi ɓe holli faale kono ɓe yamirali julɓe ɓen kay kadi ko yimɓe jon limano en wona yewtede ko jon limano en wona yewtede ɓeyni awgasi min nani min jaɓi goɗɗo no wawno hawtade toon inna ɗum ɗo nani nunɗal ni min musiɗan on ɗa o ittinama kanko o yaafaka musiɓo kaari o gay kadi ittinama yaafaka joni ko honno ɗo kañum accante ɗon hara kanko o ittintake kono on kaari ɗon e on kaari ɗon ɓe wonali kaari sina sabu nulaaɗo ko woni nulaaɗo kon ɓe wonali kaari si wona ko ɓe jaɓi nulaaɗo woni ko nulaaɗo kon si wonano ko nulaaɗo nulano kon ɓe woni julɓe ɓe wonatano kaarijo ko ɗum waɗi tawi ɓen julɓe ɗum fof no yiɗi no yarli ngal teddungal ɗon yo nulaaɗe accane ngal teddungal ɗon isra o maɓɓe on hara o tampirali no luttuɓe ɓen tampirta noon ko goo
mi watta ɗon kisan al abbas bun abdul muttalib on no jeyano e nanganoɓe badar on kadi o haɓɓa no moƴƴa ɓeyɗo haɓɓama tawi himo otta nulaɗo nani ɗum ɓeyni so on tawi ɗo wawi hoynande bappa an abbas hoynaneɓe ɓe hoynani ɓe ɓayde hewti ka ittugol mbuuɗi abbas toni hon ɗo inni hay min bappa ma mi itta o inni yo bappa an ittu bappa on ittay bappa maɓɓe itti o hetti o hooti makka kono so ndaari ka fiqh sira on faami piiji ɗin on annde ko wiyete kon laamu no luggi abbas hade himo jaɓi nulaaɗo ko nulaaɗo ko gomɗinɗo kono si kamɓe ɓeygure nden fof hay gooto e maɓɓe gomɗinɗo alaa makka kamɓe bani hashim yani nulaaɗo ɓeygude mum nden fof yalti hay gooto ɓe alaa makka tawata on ɗon no accana no mari martaba si piiji goo no haldede so tawi simo ɗon ɗin ɗon firtete ma si o addi feere nden ɗon jaɓete tawi ɓen ɗon hay gooto ala makka ɗon haray nulaaɗo golle maɓɓe ɗen marsoyta am ɓe wona ɗo goɗɗo nayo annduka julɗo humpitalan ko fewndi andinalan ko fewnda ko honɗum jokka joni noon ɓayru wona yo anndu ko o julɗo kiti haɓoygol jokku so o yiltike ɗumen ayi ayi jaka en laaɓotira jaka mo woni e ɓiɗɗo miñam makko e hoore gunɗo min annda o yehi kono ko yahorɗo wona yahuɗo nomi yewtirno noon aboul asi ɗo kadi ko yahorɗo ko ɗum waɗi o piiraali fiyo waro goɗɗo ma fiyo barmin goɗɗo ko himo tawa noon ko ɗum waɗi hari nanngugol mo no weli fi ha par ce que hari kanko e goɗɗo waɗa piirode sakko on soppamo ko ukkodirteɗo hani fotta ɗon e goɗɗo jogoɗamo inna kadi a nangi goɗɗo ko noon woniri kono hari o jogaki kafamo soppude goɗɗo on no kadi no falamo soppude ɗumane ala hari ɓe yahor ko ɗum waɗi si ɓen noon ɗiɗo noon nangga heɓe heɓɓinulaɗo oɗo ko esra maɓɓe oɗo ko bappa maɓɓe ɓeɗo fof nangga ɓeɗo fof ittina kono ɓayro hewtimo kanko ko anndaɗo makka nulaɗo no faala yo yiltito makka o inni min kadi be mi itta be itta par ce que si nulaɗo innono yo accuɗo wato ittu goɗɗo ngo yaheno ma inene joni awa joni lutte madina ga e ɓayru on gasatano tawi be o yiltito kadi makka ko ɗum waɗi nulaɗo wakkili joni ndi jawdi makko ɗum yo hendodi onanemo sadaka nulaɗo yewtinomo ɗo allah lontinante ina yiya allah millahu fi qulubikum hayran yu'tikum hayran mimma ukhidha minkum ka idan ko non woniri hande kadi ni jawdi ɗon ɓe yeehi aboul asi o ɗo kayen kadi ko ni yeyata ɗo si feƴƴi abou soufiane o yiɗo mawqif abou soufiane on ka toujours ɓe innay lanɗo haray no yaaji hakkille ɓuri laamaɓe kanko ɗo joni mo suti probléme molanaɗo no yande fus waɗali ko yeddotiral tun angal famodira waɗi ha badru waɗi joni noon badru waɗi ko yahata capanɗe jeeɗiɗo hooreɓe warama woɓɓe nanggama joni noon si ɓiɗɗo nulaɗo warama makka ɗo o andi guere on tiiɗoyay no nulaɗo arday tan on fi yottanagol ɓiɗɗo maɓɓe o guere on tiiɗay kanko ɗum ɓayde kanko mo laami o falaka sifagi guere wiɗo waɗa falaka sifagi guere wiɗo kono wona ɗum no o yaltinde ka kene ko o yaltinta wondema ɗum ɗo wondanamen e teddugal koko wonɗa wadde ɗo aldanamen e teddugal joni wonani wardata a wata yaltinde ɓiɗɗo gaño amen on ɗo warɗo hooreɓe amen mokkobaɓe amen ɗo yaltinamo e kene jama fo inna min huuli min loyi min wawama o yiltoto net nane ko minen yiltimo hay fus famine
ko haala wiide yani hay fof ala ma joni o yiltama ɓayɗo yiltike woni yiltama si woni balɗe suuɗamo jemma yaltinamo nala min hetti teddugal amen ngal oya hootika baba mum on faami donc haqqille fewjowo on annduɗo probléme ji ɗi si yani koye hoore makko yantoyta ɗin kanko toujours haare mo anndi e memmingol gere ma memmingol sifa ɗi piiji ɗo wona nafa makko kanko fen ɗo wona nafa leydi ndin wona nafa kadi jamaɓe wuuride e mumɓen kono noon o etoto haa fi nane ɓe hetti teddungal maɓɓe ngal ɓe her saali kamɓe kadi on tuma o hooti o hooti oya waɗi ko wi kon haala waali ɓuray sukamɓe kadi ko ɓe fof maɓɓe fayda ko haqqille Abou Soufiane ɗen ɓe jogii nanataki oɗo no yalti ɗo e kene min uttali min omali ko ɗum tum kono ɓayruɓe fof kidi goto jokkitali ɓayruɓe hattike mo noon ɓe yaalimo waɗi balɗe ɓe yaalimo goto jokkitali ɗum ko goom ɗimmun ɗum haɗi no hersinaniɓe kamɓe ka ɓe haɓata debbo immo daro haɓa debbo piya debbo ma wara debbo ma no lorra debbo ɗum hari no hersinaniɓe donc ɓe waɗata ɗum kamɓe ado l'islamu hari ɗum ɗo no hersinaniɓe andi toon ɗo kisan islamu Omar ka o yahuno o Khattab ka o barminnomo ɗum o yii bandirawo makko ƴiƴanno ila o lo'i kisan par ce que ɗum ɗo no hersinanimo makka ɗo fof ha hande goɗɗo barminali bandirawo mo ƴiƴan yalti joni min kadi simi barmini ɗo banda ngan ɗum ɗo no hersinanila ko ɗon o fuɗɗi joɗade fela hoore makko taw tawi ɗo joni doole ɗo marnoɗe fof yani e leydi par ce que o holli doole ka doole hollatake wona rewɓe ɓen doole ittete e mum ado l'islam on haɗi goɗɗo suusata innude hollay doole ka sonnaɓe ɓen haɗa no hersinanimo joni noon Quraysh ɗo innugol inne itte doole e geɗal nulaɗo suddiɗo haɗa no hersinaniɓe si ɓe faala hollude doole ko nulaɗo on ɓe hollata doole gorko e gorko sika gorko tawan ɗo ko ɗum ɓe andirano law donc ɗum ɗo fof addi tawi joni yimɓe makka ɓen ɓe wawi yarlade Zeynabou yilto o hootoya hara goɗɗo jokkitali goɗɗo uttali ummali goɗɗo wolali goɗɗo saabu haaju maɓɓe ala haɓgol debbo ko babe mamen haɓiɗi minen e babe mamen yiitudoye affaire ji ɗen ko hakkude amen e babe mamen accite ɗon ko ɗum waɗi hari rewɓe buyi no makka ɓe wawali wadde hijra kono hari goto memataɓe rewɓe buyi hari no makka ɓe waɗali hijra ɓe wawali yahude modiɓe maɓɓe acciɓe ɗon ɓe wawali yahude kono ɓe lutti ɗon goto memataɓe par ce que hare no hersinani gorko ka o arata o waɗa debbo ko boni ko ɗiɗo jikkuji ɓe marno tawi hande kadi noon islam on ari sembini ɗiɗo ko ɗum waɗi si nulaɗo sallallah alih w sallam ɓe weltani Aboul As saabu mokko bayagal makko ngal e ndiman kako ko jogui kon e wawgol hunnugol fodore nde o foduno nden e wolugol gonga aɗa ko ɗum ɗo manɗen ko ɓeyditen ɗo seeɗa e darata ɗo hada wa sallallahu wa sallam ala seydina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh islam nam 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 fawahata shara simi woli ɗo faamotako ɗe leyɗe marɗe piindi ka piindi woodi harano fiinayi uura joni e misal si lemunne fiini e ngesa lemunne sa ari ka sera ngesa ɓurgol piindi lemunne on uurete kono noon si uuri ha tawi no foori ɓe inna fawaha haɗa no uuri ala wasine fa'al ko faami joni noon piininin no uura ko ɓayru tun joni piiji ɗi fof enen joni ko yimɓe saare haɗi si ngesa maaro sawti sa rewi ɗon ɓurgol ko maaro kon sawti kon haɗa no hewtude sera on ɗo fof enen e mara gesele jane
kono sa yehi ka marɓe leymu ne ɓen si leymu ne fiini ma kaccu haɗa ɗum fof no uura ɗum fof no joni enen ko lekku gotum lekku e ɗiɗe kono ha joni no uurude ko ɗum woni fa wahata salam nam ko honno woɗanno kono wino Aboul As kombo mi wino Aboul As ko honno wiyete nam laqit nam aleykum salam nam hi umama o jibinanno mo bobo wiyeteɗo umama on bobo ɗon arno te nulaɗo sallallah alih w sallam no sujji e o ari o ƴawi hoore maɓɓe anno e ndelam ɓe neeɓini sujjude on ɗon ɗen ɗon donc arani ɗi guissaji ɗon par ce que ko suwar wonno yewtude haray koye kiɗon ko musidɓe men ɓen ko yaasi non ko darsuji ɗi darino ɗo non woɓɓe maɓɓe noddanno non landitan fimo moƴƴa ok jasakumllah hayra haray yoɓe muññe darsu on fuɗɗitoto inchallah haray noon tellement ko ɓe yiɗi darsu mon on ɗo ɓe weltorimo ok haray darsu feƴƴino ɗon ɗo yontere hannde non même jour wonno 22000 personnes wawi siwde darsu o machallah ɓe weltani on ɓe janni on jasakumllah hayra ɗo o nini mi anda ko combien de 1000 personnes woni siwde o fewno ɗo jasakumllah faala yo weltan albarka haray min jarniɓe mi weltanike ɓe Allah nafir darsuji ɗin eyi jasakumllah hayra mi weltanike ɓe fof e wonɓe ɓen ka yaasi e wonɓe ɓen ga fof are ɗen tori Allah yo darsuji ɗi nafiren ɓayro ɗiɗo ko enregistra ɗum on tigui no wawi fillitoyade seeɗa seeɗa noka sa faljireji no wodi ka luka kono ella o ala mana global on haray jama o wawi famude ko faalaɗe yewtude tigui tigui darson ɗo ko fi sansugol jikkuji fi sansugol jikkuji meɗen enen kono sa yiyali ka waɗi haare no metti e no ɗum anda andi goɗɗo a ɗaɓɓa e darogal si tintoɗa si tawi darogal ala haare ala ka tinte joni noon sa yii ka goɗɗo waɗi hunde kaari an kaɗa wawi ñemminde mo waɗa han keefeere o jogano goɗɗo jawdi o inna honno wiyentelam mi faalaka diina mon kam mi faalaka fuskol jawdi an ni mi faala o ƴetta jawdi o naɓa o jonnita o inna ko ndiɗo jawdi tun hanno mi naata ka diina kono ɓayɗon joni on hetti jawdi mon ni mi naati ka diina tawi ɗum ɗo no ko hunde hanande teddinede si tawi keefeere o wakkilike jonnutude kalifu o jonnita haamoɓe o landito goto no luttimo hettali fo inna men hetti si keefeere wakkilike waɗgol ɗum ɗo haray julɗo yo wakkilo kanko kadi o ɓuura o keefeere ɗo aɗa ko ɗum ɗo wonne waɗande darsuji ɗin ɗum par ce que kala ko yewtuɗen ɗo si tawi a yiyali ka waɗi a sikke wata wonde kono ɗum ɗo waɗi en yii nulaɗo a yii muñal maɓɓe ngal muñal juutugal muñal juutugal gila badre ha fatuhu makka ɗum no woɗɗodiri kono ɓe muññi ɗon kono alhamdulillah rabbil alamin Allah weltinno ɓe ɓayro lannoyi oya naati ka diina o woddide maɓɓe ɗon ha Jeynabou feƴƴini kamɓe kadi ɓe feƴƴini après kan kadi o feƴƴinoy ɗum ɗo fof haray ko hollugol yo wakkilo darsuji ɗe no wondi e nafa wa jasakumllahu hayran ok ɓe hollitilan ɗo wo hari oustad Chérif ɗo no heeɓi fatunde ko joni mi humpidi hari buyi e meɗen tendini enen ɓe ala juuɗude ga waktuji ɓen hari en humpitaki aray en torikeɓe kamɓe imamu ɓen ɗo fof e mawɓe misine ɗen e kawtal ngal yarlagol yaafo ko sonnaji feƴƴinine ko duhiɗo en torike Allah subahanahu wa taala Allah hinnoɓe yaafo allahuma ahfir lahu warhamhu wa afi wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa simu dakalahu naqi min adhunubi wal khataya kama yanqa thawbu al abyad min ad-danas اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد اللهم جازي بالحسنات احسانا بالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا وارحمنا اذا سرنا الى ما صار اليه برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين